Làm nhà tự. Nó một nó là nhà nuôi nên là mình ra ngoài đâu nhỉ? Cái chuyện mà chúng này cũng để biết chân giá mấy cũng được mà chúng mình để một thứ này nhiều giá vì con thì mà tính nhau không phải chúng mình thử lấy bài mà ông đâu đang cái này giá trị ông qua lại vậy cái này đang cái thì sang qua mới chỉ được chỉ đang có không biết được cho mà sang qua được sao vậy chứ ấy rồi cho mà sáng mai được đến ngày chỉ được sang tông tông để vào sang bao hôm mà quên thì bảo mình thì đúng không quên bảo đấy bảo là đi sang nhiều quá nó sang nhiều cho mà là giá trị ông lên thế nào đấy rồi là đủ khốn mà rồi bà đủ khốn mà rồi cho mà là đúng những ngày ngày mà thế nào á sang lấy điều cũng được điều nó thế này đi sang tông quá để bảo mấy đã bắt qua thế này bảo mấy đã cho mà tham em mà chết ra để anh mà để đã để là tôi rồi à cho mà nghĩ bên làm giàu nó cho mà chết ra thì bảo đấy mà phải ra về không dan nak kuat. Cuma lu pasal lu dah sang dong ke semua lu. Tapi akhir macam ni nak kau kau macam ni. Itu cuma lu di lungai aku sang nak kau ni belum mau cerita tu cuma lu malam aku tu lu sendiri ni buat sahabat ni. Nah dah cuma sang saja. Dah aku sang sendiri tu dia apa? Sang sendiri tu cuma lu yang sang aku sendiri ni. Siapa dia? Dah bungai ni dia ukun sahaja ni. Bungai ni dia ukun sahaja ni. Bungai ni dia ukun sahaja. Cuma mana tak ukun tahu dah tu sang cuma tiada lima mesti baca. Mình gặp cũng không nào, làm gia đình mà đi bảo đấy, sao thế này thế mà bố bảo rồi cho mà phi tập, sang phi này bảo đi, sang phi bảo đấy, nếu không mà gì vậy, chứ mà đi mà, chúng mình sẽ đi xem mà đi nghe xem đi ra, cái này chứ mà siêu đi chơi rồi mà. Ini saya dengar, ini juga ni ya. Cuma ini yang hal, kalau ni orang cuma ini dia apa cuma tapi ni kau dah ni nama. Sanksi ni macam cuma saya ni macam sanksi dah ni punya bawa ni sanksi dah. Di saya ni sang aku tahu ni macam punya bawa ni. Dulu ni sanksi tu apa? Now lah ni macam mana? Là thế này luôn khai mỹ tổ mà mày đã mà sang đi để piêu con chào mà cho má là sang đi piêu chào để piang cao lại đã vậy nhé ok đã bắt quá gì sang đi đã sao lấy luôn cho má đã nó sao rồi bây giờ đấy nó sao đã sang sao mà nó là nó sao rồi tự trái luôn bảo là cái này luôn lên này mà rồi lên nó không đúng người này nha bà đấy Đó bị giá sao đó chúng ta đã sống này này rồi chuyện rồi phải bảo nó sao đâu có tụi chuyện gì đâu có phải theo cũng là chúng ta sẽ là xí từ này sẽ nó có phải rồi rồi nhiều lũ theo này tụi nó chúng ta sinh ra lúc nào nó không ấy rồi thay nhiều lũ ta thay chả mà thì cái lũ xem biểu quá tụi lũ chuyện này xem biểu lũ ta mà xem màu quá tụi lũ chuyện này nên đi lúc nào đi sao mà đó chúng ta cũng biết ra đâu chúng ta xem nó sao cái gì có thể bảo mình đã xem tí đấy khoa bà đã Germany mà là thì khoa cả đó Germany gì đó cũng có lịch sử là đã cho nó đang muốn gì vậy anh mà khoa tông gua chúng ta không có thể bằng đi cái này mà tiêu vào mà đã bây giờ chỉ tiền nó thôi không thể đấy nhưng mà lấy đi tiền không vào chúng ta thấy bây giờ chúng ta đâu này thì lúc mình chắc đã được thu thắng thế nào vậy chứ aku dah semua okay oh, dia no dah kalau macam tu kita cuma dah semua sahaja deh bang, semua deh okay, jangan lah bang. Tahu apa yang ni? Saya cuma tahu, cuma dia ni cuma meninya, cuma ni cuma tahu kuat ida, kenal ni, ya. Dah tahu ya bang, cuma kami tahu ya bang, kenal ni, semua deh bang. Bao nhiêu thì bao nhiêu phiếu lấy thế này mà đấy, cho chị bao nhiêu với này mà đấy, từ lúc khách đến thì cũng chưa không, tapi nhưng mà bao nhiêu thì có thế này mà đấy, đâu mà sao vậy? Cho mình ô chất này
သမင်းချက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာအရေးကြီးကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းထိုးတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပတ်သက်မထိုးလို့ရှိရင်မီးလေးမှာမီးလေးနဲ့တော့ဘယ်တော့မှသမင်းချက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သမင်းကိုထိုးတဲ့နေရာမှာပညာပါတော့မီးလေးလို့ပါပဲအားရပါပြီ။ပလက်ကိုဒီလိုထိုးပါလေပြီးရင်ပလက်ကိုဒီလိုထိုးပါလေဒီလိုထိုးပါပါလေအခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီသမင်းကိုတဲတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆန်တစ်ခွက်ခွဲတဲ့တဲတဲ့သမင်းကိုကတော့ဘယ်လောက်ကြာမှချက်တက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့15မိနစ်ပေး20ပေါ့နော်ပြီးလာလို့ရှိရင်15မိနစ်ပြည့်တဲ့ရှင်ခုလို့ရှိရင်သမင်းကချက်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့သမင်းကိုချက်ချက်ကိုပေါင်းခိုင်းရအောင်သမင်းလေးကမီးပလက်လေးကဒီလိုမျိုးပေါ့တက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သမင်းကိုချက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဟုတ်သမင်းလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်မချက်တာကနေတော့ရေလေးနည်းနည်းများသွားတဲ့အတွက်နည်းနည်းပျော့သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါစားလို့ရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သမင်းကိုလောက်ဆောင်အနေနဲ့သမင်းလေးသိမ်းပါမယ်။သမင်းကိုသိမ်းမယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပလက်ကိုရင်ခွဲဖြုတ်ပါမယ်။ပလက်ခွဲဖြုတ်ပြီးတော့သမင်းလေးကိုကျွန်မသိမ်းပါမယ်တော့ဝင်ပါမယ်။ဘယ်ရတာလဲမသိဘူးမျိုးလေးချက်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါသမင်းချက်တဲ့စီစဉ်ကတော့သမင်းချက်တဲ့စီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးပါပြီ။နေတန်း procedure ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သမင်းချက်ပြီးရှင်းချက်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်မကတော့ဘဲဥတော်မကြောတတ်တဲ့အတွက်ကျွန်မသမင်းမဲ့ချက်ပါတယ်။ဆင်းကိုတော့ဘေးထိုင်ကိုဝယ်ထားလိုက်ပါမယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီချက်ကြတွေ့ကြပောက်ရအစီအစဉ်လေးဒီမှာပြီးပါပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပရိသတ်တွေအိမ်ငိုက်စေမဲ့အစီအစဉ်တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ Super Entertainment အနေပြီးတော့အစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်မှာအစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဒီကကိုညီမမို့ပြီးတာတော့ကိုဆိုင်အောင်နဲ့မြေပြိုင်များစာပေါ်လေးနဲ့မာမီသုံးမို့နဲ့အချော်တကောင်များ beauty parlor တို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ငါမွေးမှာလည်းပြန်လဲဆုံးဖြတ်ကြပါလို့ရှိရင်